Wa unisa tsugun tsugun ni mandatai kini volleyball nanda presidente ni nanda matin tovich. Wa unisa talso nomuru vanua. Ito matalevo nomuru tsugun na turana timodota na toke bola tangan. Wa pun sa talisungan nabi lingan di Bingarabi kamur sa mai bi bugici na kian garabi na kian toko ni ciu na ciu watura. Murunga ciu don laula ko sa rutu dambe ciu mai nomor matabur na bong dindai. Kamur sa na kila ciu bagi. Na ilaula ko main songo ni netball ni nomor vanua. Mai vira na kena vi mandatai na marama na patron non robonosa kai tagale na korlev. Turana tilawak. Na kena presidente non robonosa kai na ten do cicu na turang bel roti Cuba. Ka randam betal singo na leo ni matati minganga ni netball ni nomor vanua. Mai na matin tubuh no itu lumai kumbuna no de cici na turana bunival I budi masangan de cici na maramang bala rutin de keci turana bunival kena matin tubuh kan nganga na tobat rendam betal cingan na kena ndar viva tabliter mai vito koniciku na maramang wala sarce mai silanti na kamuna nga lebe ciu nomor tando na masyaraw cinon i-Tatau ciu. Non i-Tatau ciu ko nirna biubono ciu na loman ni vida na singa satu nomor mata. Ini laola ko ni soto ni buru-buru kana garabi ciu ko mai na bonole bo South Africa. Don waka bunji-bunji ka ciu nomor mata cinon ri-sibu ciu mai. Enam bongi-bongi binanda indai. Sakari ciu na nomor visireki na nomor vitoko ni nirana lako ciu ko minute kadi ni bonua kadi sar ciu kan non takalumbula na non randuin bula. Ko bimbi na non randui be mata uval. Sarwa bini bina tai ciu vali pun na itabi umur sa rodola ciu ye. Sa Ratu telangan non rabani ni binak. Ene itabi umur sa lumut sige mai bona kalu umur ngaraba ciu ko na ken binak. Sa cinon i-Tatau tali ciu ngasa kere ciu na nomor masulugi ni recipo kere ciu na nomor visirek kere tali ciu na non visirek na non da liuni bonovic eni laulak kasar kadibige merle matati non da budo na soto ni burbur mai balam ciu na bosan ni kamunangan ci Tatau non i-Tatau sa ciu na mangoneleo ni karamatati na ciu na netball na nomor vanua ina kena vi mandataki mana matin tubuh no tulu so dabuto gor ciwidaki ini kena muri sosoratu Sa dingo michigo na masarau waturanga. Masarau ni Vanua na masarau ni Bubali. Sa mai zambori chigo na matamina ni kuat. Na masarau sa ser waturan tu mai na be
matintu wanu waturanga. Sera taritunga mai na songo ni Gito, no rama na kitini netball Fiji. Mai na Petreni, kena presidenti. Tumanda, sa andona kana kalibuni nungu marau kena nungu wabi ni binaka. Nungu ngaya tiku mai na ngonele ona matakani ko. O sa bata taroti ko, sa lagu kene timi. Sembari tiku mai na timi ni netball. E aron dau kaya na kena ndau, do tinga na kena singa kena ngauna. Sa num do singa ni kua. Ko sa baru na sar kena valeu, do sa mai tumberan do na kena yau, me i-Tatau wale kina ni lolako ni Gito, me i-Tatau ni taratinga kina na matatimi, mai watu sa itiko na vikai so, sa kalibu kina na marau kena bawani winaka. Au bawani winaka te kemdo. Nai songo ni netball Fiji. Ena no mundo ia londi. Ena no mundo sirete no mundo ngona. Dine ni ngona ndende ndo la zuruma. Lima no mbole. Lima na vika e avo. Mbole tare songo. Ia ndo tunde chiko. Ware takachiga ndo sirete no mundo ngona. No mundo ia mbole tindo bambu tendo na kaindina. Ena nona watu rizeta ke na nona Gito na ngone ele ibiti. Sa tika toso na rambo lewu ni Gito ibiti. Sa ramai te tau ke na bi timi to doko. Ngole mai na soka, na rakabi, na hockey. O sando na kana nungu maru tachi. Ia rona Gito ngorwa sindo kele ibiti liu. Na rakabi ke na netball. Dona ngona sabe manu. Eu vou na vale bikimdo na biliutaki. Lindo se Brazila betinga na rarama, do se kote tikunga mai na kena pambulu taitiko. Nangito ngona netball Fiji. Anta sare de kena wana be rele biza runda kitaka. E dini samu ya libele la ya tikuna mbol. Sabaru mina kina valeu. Sa nungu masu me na wakalunga te kemdo, salama te kemdo na nona be maroi, ke na nona be tango mai ki tiko na tamanda sa de sara. Me na sirtu be kemdo na be wakante itaki, na wamirundo na be liutaki, ke kemdo na ngone leo na nomdo ilo lako, e na kena le kautiku ai na non rotini non dokonua, na kena le bola taki tiko, na mate intobiti na mutura rani Gito. To sa kote tukane ne mi vivandi taki, do kote tukane ne mi vivamboti, ke na vito koni lemsara ene longo. Do lago tukane nanganga, ke me tiko mai nanganga, do lako ne alo indei, ne alo do, e ne alo ningarabitavi, liu teki kenda po te timu nanga tamanta sa de sara. Mana. Misaka chuna kamunanga na roka wa kena tokai na kena wale la veti kina kena tuku ni singi kintai. Tim misaka netball vici do boto kai saka chum do matini diwa. Ni bono viti na ngito do sa leve na saka chum. Rawa te tu saka chum na monitora president na mbala ni ngauna ndong game basi ka sara maro ni randa misaka chum na tamu bono viti ndong basi ka saka chum mai na. Ni katumba boturanga do ida butu sama makina tambah sa cuma marah mapitirin
turang tu ilawaki. Sana cini kaba andon dui tabu tu saka maki nang marau. Usado kutu saka junga nang matin tu kono itu. Usado kutu kian tapata ikumbuna dura saka mani turang nang kuni walu tu ikamba. Bun pasang. Dura saka nang man marambal rutu dikiti nang mani turang nang kuni walu. Matin tu biarkan ni biar mani tu kata nang matin tu saka tokat. Oh ini binang tayo saka junga nang mata inday ni nang bindon tu nang matin singa nang kena ngono tondon. Dono bata na itu betul sa bakal tabur ni singa inday kalau di saka cuma main elam. Indali nang gasing na tani ka tumba sa bika saka cuma mani turang presiden indong basi ka saka cuma. Netball Fiji. Oh binbina tayo saka cuma boli na matang ko. Aba nga sa abong ka saka cuma may bir na turang sa liwar sa basi may i-Tatau saka cuma untuk tata mulia ni singa inday. Siang ini doon nakabu. Itu turun makau. Nondai topo nondai pala ko. Yapana ya lelo nin dono ngoni ba rau me lain garaben doni tabi na duriba le beli Tatau pa teman. Aron tambe saka cukup ngoni turang prestin na tama saka ni kuno biti. Labe mai ni singa inde na Tatau na saka cukup na mundo lo. Afrika ene bidane singa satu saka teman. Lele barkadibi. Kumdong kondo sanding taki. Sandung. Birtono ba kaili silesi nyo kumdong doro ningay kautay na nung routine ni kuno bichi mundong garap kini tabi ndo gaba ina dala na deder na kinatawata. Isa barra ba ko nung bichi mundo. Na kuno bichi. Ili silesi bakalo. To kadibiranga na tomata sa anu itekiran garap na itabi binakan. Basi ka sa cuma ni singin ko sa ko binibinakan tabi sa kaju. Matata saka tu kan itu ngapa apa tu ni bala nan tapi buat orang tak kita masih kemai. Malai biti saka cikon tu orang kamu nang apa tu saka ni kono tu anak kini siu. Tu kan indar itu bahasa tumbo ni ya lan bi buat orang tak kita karena saka cikon mai bi kim ni na tambang ni singa indah. Kimai misal mata lo saka cikon nang kasih kimai sarap kim misal mitra buat tumbo ni rei nunda kono. Masih kan tu nak biti bila kan besi. Ebita na kamu nanga buwan nung takalong misumbo na nabagadi mo. Kaya na nang bima kalumata. Kalumata sa kachiko na matatimi ni netball. Timi ni Fiji ito bawaro tayo sa kachiko magdawling gitu. Lagi doon sa kachiko na ilaw-law kung gawa naman sa lasak. Kadibig yung doon kinarang panua. Kadibig yung doon sa katalitsyang natin. Kalumata sa katalitsyang na bali-wala-wala ibang karami ng kumdo. Kalau mata cukup na kuno biti na biti ngin mata kan kian rutin indo sa kali mo na kabeta. Ang indo sa cukup ni lawa-lawa kalau mata cukup na turang presiden di kian bubale sa andam ben singin di dai no do lilu mata cukup tang Yesus Kristo. Nagai wa kalau tu mata ngabi ko mata bola. Mana? Ina sa pa sa komanda. Kamu na kian sebu sa kay lebu kaliu. Do, amundo, do. Nasa. Netball Fiji, the patron and Madam President, and team management, coaches, and to the young ladies. Pearls, right? Fiji Pearls. And first, I'd like to acknowledge the team management, the patrons, the president, everybody at Netball Fiji. You know, I've been following Netball Fiji these last few weeks, a few months, and I know you're going through a lot of challenges. Challenges in the sense that, I would say the support mechanism is not all there. We all do go through financial hardships and facilities and all that. But what I'm always admire about is the strength of your sacrifice that you have given, even though through the hardships that you all go through. Fiji Pearls still continues to thrive.
It's quite difficult. You know, I'm from Honolulu, it's our south. In my Maduata, in Ravira, we culture pearls there. Culture to grow pearls, it's a very difficult thing. The weather, the waves, it has to be in still waters, it has to be very, it takes tension and much care to culture pearl. But when the time will come, when that pearl is going to shine, you know, and it's very difficult. When now that you have gone through all this training and now finally you are here and to do this sebu and you know, I'm really honored for you to gather all that courage to come here. Even though the challenge has been there, that you go through, you leave that behind just to come here and come and do the tatau for the girls to go, which is something very, you know, honorable and very patriotic for you ladies to do that. And you are also setting an example for the future members, or for the future netball of Fiji, is to connect to the State House, into the government, because this is the only way for you to recognize. And also I have a personal request to ask to the management. Please spread netball to Honolulu. You have pearls being cultured there. That's for you, Rubian. It's your job to go and do it here. And Una. Yeah. So I'm so looking forward to that. Go to Maduata. If you need the support, I'm there to support you guys. Because I know there are some ladies from Ngau here. You just leave them a little bit. But otherwise, you know, we are also looking forward to this trip. Come what may, you'll see the support will always be there. And if there's anything that you will not hardship, I have a lot of big gully there. Can get you ladies to go and do the Suva there to sell fish. But I know I wish you well on the trip. Young ladies, you know, there are thousands of young girls in Fiji that wants to be in the position that you have. And I know that you have other sports that is a challenge to you. But, you know, you ladies keep the dream alive to our young ladies in Fiji who all want to be a pearl. Like I said, to culture a pearl, it takes time. It takes perseverance, you know, it takes strength, it takes the weather. You have to adjust yourself to all kinds of difficulties in life and challenges that you have to go through. You may have category 5 hurricane, because we culture pearls in Maduata, and I know what it's like. It's very difficult, but the product is always a special one. That's why it's expensive. So I know you have been prepared well, you have been cultured well. I know you are going out there with the background that you all come from your families. Traditionally, you know, from your Vanua, you have all done that, and you are going to leave Fiji to go to South Africa to represent Fiji. So I know, I'm confident that you're going to shine out there. Yeah? You're going to shine out there, and we will always be there for you, and we will do us proud. So go and play your hearts out. And there's one last thing. I always tell all the team that come and do the tatau here, we all have some issues in life. Some things that you cannot share with them, with that person sitting next to you, it's always with you. Leave it here with me, and go, and don't go, just go and play. Don't take anything. Madala, leave it here with me. Go and play. This is a big compound. I can take a problem hanging one man go 3 years. You know? I think that's very important. Because some people, they know we are all different. You keep things in you that you don't want to share. But I'm asking you, leave it here. Go out and play as a netball player. Go and shine as a pearl. Make that pearl shine. You know? And I know you do proud. And now we're going to ask Bien to go to Maduata, because she is linked to Maduata.
Be prepared, some of them would come take a quiz. With those few words, come to Nangwanelewa. I wish you well. All my prayers are with you. Go strong and come back strong. Come back winners. You